Na naru akiri Kuria Mwana ndagitari ni akwithirwa agitaririria mantu jegie kugirika muno kiri mwana. Ndenda atwarire mantu jegie conversions ni ora wona mwana igirika na mbuge kwena go faint na kwena conversions ijora bona mtu ena ataki kebaba ikari ni conversions idari kari ukethera mwana okwe ena jack okarajaka kugyo mutete ni akuma mutwe muscles njara maguru mwiri junde karaja kakwe ostima yo mwinenya iyo ni ngwita conversions na conversions mono ki ana banda 5 ukethera conversions mono ichethwa ichikioneka na conversions uwona mwiri ju karaja kajo gutete muogu no utombo wa mwana guthabu ikarau iyo tumi conversions ni nthuku mono ki mwana na conversions ukomba guchirigeria ki mwana ogu akuratina atage a conversions the better, lakini tutomba kurigeria conversions 100%. Nyoto number 1 ukeja kwithira mwana oku ena gintu gigutwa mwanki mwana akeja kukwata mwanki jo akinya 41 mwana oku na agire conversions kana kugirika mono gintu kira number 1 kira kinene mono kireta mantu a conversions fever gitwana kingena kyo mwana oku no age conversions nuntu bwa meningitis mwana kithakithena murimo jitwa meningitis no age conversions kingi mwana oku no age conversions akaja kutha gwi gintu giukura utombone kintu gita space occupying lesion no age conversions kena kagomba gutuma mwana oku age conversions no age conversions nuntu bwa kebaba epilepsy mwana oku no age conversions nuntu bwa kweja kwithira mwana ena gintu gitawa kinya infection ireguru no ituma mwana oku akage conversions kana kingi mwana oku akaja kuthena injury ya mutwe no age conversions eni mono ki into bibio ndariria cause kana bila biomba kureta conversions ngenda twariria mantu ja mwanki kindogo na mono nkaera mutegeri conversions ukeja kuona mwana oku akugwa na oku akuma from a height yagwa ataika kana age conversion mwana uneta nari ngwembiche kiongo CT scan kana MRI yonanie extent ya kuringwa nana baraba guja bakaringwa kona mwana oku akuma from a height yakugwa na kiongo agwa na ataika please mwana ou mwike sibitari that is an emergency kana akeja kugia conversions ini mono ambarire mantu ja conversions ya mwanki mbugire causes zira nyingi cha conversions fever na mwanki na juu antu baraba inge betu mwana wetu agwata mwanki na belembe ja ki mwanki nkauga kinyana baraba thobena thine calcium ikeja ko tenga nibo ega ki mwana oku mwakarege agathina cha conversions ya kugirika na mbuge uju fever niyo mono gitumikira kinene kana number 1 gituma na bage ya conversions ka kugirika kwa uona mwana oku akugwata mwanki bukuni ndawe mwanki kuma umugire ki daktari ikenda akona ibie kutuma mwana oku agwata mwanki indi batu mono antu baraba ingi mwana agwata mwanki bakauga mutegere utike utegerete ume conversions weterete nontorea mwana uonera agwata mwanki murungu rombete kana ati akombete ora kana gatumba uchereza gura mam I'm sick murungu akombete atiri ona ka agwata mwanki umenyaga kwira mamimba jitwe na mungina okana atumba kuthirie thari mwe potete into contact na mwana oku uigwa mwana uye na mwanki please ona mwana oku na mwanki mwike sibitari kena daktari atega onari imbie gutuma mwana agwata mwanki nonto mwika anje ukiuga ko mutegerete ethwa infection yokare achio
akagwata mwanki juitie muno mwanga kinyera kugirika no igirika mwana agirika utombo wao ucoka nyuma brain inarudi nyuma ko please itugeria ora tombe kwetheria kana kwa avoid manto ja conversions kiriana betu na mbuge uju para na betho bena mwana agia mwanki mwanka agirika tugire muno five kinya 40 to 41 iriana baraba ingi bagirika ene mwana warara agirikite no tuba mwanki nya mwanki ju 38 wethara mwana kuna agirikire na ina to bathe kuthithia itaki daktari okuaria nawe akwenda awachia mwanki isi agwikira saindi enyuma na isi akunywa irio bathe kuthawe na chio kenda mwana kwa gwata mwanki ukamwikire uwe gwikira njire enyuma na uwe kunywa then kuma ukathirie thari mwe kinya thau numete kuraja mwana kwa atakije daktari ikenda omba gutegwa ina mwanki jo kuma ateje kugia attack ingi ya conversion ko please itukarie mwanki mono no ntuiju churetaga conversions.